Kagitenyo kau bamwe ba kiama bagikundi kia New Dawn bari alaji mwendia kanana nyaga na Esther Mugure bamenere tibu kadha Peter Gatira Munya ni uge bwawe ate gavana Mutuma ni gavana wa kugwatira bakiare baugite Munya ate gweteke Mutuma no gavana wa Meru na nikyo gitumi Kinyata akinyire mamburene jaja kunyuithwa muma na atatetheria kiri gutigira Meru ne kuritwo kombone botongere bokawira Mwangaza. Ore uniborite gavana Mutuma kama kweni gituma gya siasa kirage kuringwa endarumire kuritira Meru nguge na bakamugwata mbaru kinyake thurano ne twetigea 2027 baugite kinyimenti ni ari na giteke ugavana kwa miaka mugwanja tiganie 58 nikagita kaigembe kuigwa muthutira jwa gitekeu ni ara barikiritie na kure Munya gweta kampeni akawira Mwangaza nuntu kinya na mugwata mbaru kithurano ne kithiru mutugikare na report ije. Bamwe ba kiama baikundi kia New Dawn Meru ne bashumirite ukabana na migambo erea irari tirweni ura waringa bana wambere Meru Peter Gatira Munya akiuga no kanga bana Mutuma ntwethingia gwatirite gitekeu na gakejera kiri siasa cha mwaka jwa ngiri jere 27 arikiria muriko jwa wari atigirire na ndia kiama baba riuga to kanga bana ntwethingia gwatirite obiseu arabethirite bakiuga no kamunya ate gwitikia tenga bana wa Meru nentwethingia na kinya bakimurota bakiuga atatetheria Meru kuma thinene kana kombone burerare na nikyo kinya gitumi Munya atejire kiathone kianga bana ntwethingia kunywa muma ndo kwera ugo na bangi bara bainyumeku bara batretikire Mutuma ingavana kabugetekeria thirikari ya Meru County ina gavana antu bau bakwaria ntetu gutro bare ndwene ya guchange otongeria bo Meru ikyo kuona kinya ntukwira twakaira Mutuma thumbi kure antu bamwe batakinyire kote thirikari gwateri Mutuma nwe gavana wa Meru mwanka thaiji nkuru kine boretie gavana ntwethingia kama kwane gituma kire kuringwa nethira gitega mbere kuritira Meru ngugi ni untu kira bakuga bakamugwata mbaru siasa ne cha mwaka jwa ngiri jere 27 na bakiuga ri na kathariga kwathana kwa miaka 12 na nusu na nkuru kibakiuga ni untu imenti ni akarena gitekio gavana kwa miaka 7 tigania akarana gitekio kwa miaka 5 na ndikanyaka ni mwigembe withirite akira gikundi Mutuma ntwethingia gatinda ko makuigaragara kabuti ogwa ukarinditira Meru ngugi aritangu ye wabo boya Amiru ba mamuchokia 2027 na 2032 antu begembe kinya bobe nakia kwatha antu bakumegembe be nakia miaka yao Munya tia kuthiuruka Meru County ukiuga no chokete gitine gya kugutegete gya kukireo gete gya kukira tuje kireo gete gya kunje kukire 2027 kankwenda gwakikishira Meru Mutuma gavana Mutuma akethira ari ndevene jabara bange bakethira beku kingi bariuga Munya ari kampeni ya gavana ora weberu obisi kawira Mwangaza na bakiuga tongeria bobo bairi ni andu ba Meru na bakethira bakethithiria Munya ora bathithiria kawira tuje urare rutero kawira nau mwakuru turaitire chio maragarondu ino orari na ikyo kinyo tomba kuija inauguration thie ni bokagwatanira kawira na ukithakene ibwa antu ba Meru ogo na chio maragaro kubwa antu ba Meru no utura turere chio maragara ntwara ne utoga uturera ntwara kinyagwe ogo thenera Meru barete for 2.5 years humanity mono you contributed nuntu bakwethura ugo no wothio ngunukiria cio maragara augaga mutetheria kurita ngugi na ko mutetheria kurita ngugi turachokere na remoro kurita ngugi muthiene bariuga kagita kara Munya arenga bana aerwe kanya kamyanketa na kurita ngugi indethira kiateria Meru na thaiji kira batikuthithia ne kwirira kira thitheria karibau gitumi barega kumuthura kire siasa cha mwaka jwa ngiri jere 17 amboka irire meya jau utongeria bubwa kwaga antu utongeria bubwa kuthugania no wenka umba kuthithia utongere bubwa kuthugania utunge umba tigagwe
It's wrong. Waerwe gita wa itangugi. Ware mwago choka gitene nuntu bakwithira. Antu ibonere batene imani na ogwe gitarira wachwaga yete gitara jairi. Keripotrande tosha wero weekendi. Reakwari eto ni motuge. Kare.